Дарко, помина неколку дена од несреќата, веќе имаме некакви информации, веќе има снимки кои што кружат на интернет. Најпрво, нели, мое лично сочувство до сите ваши сограѓани кои што настрадаа во оваа несреќа. Може ли на кратко да сумираме сите оние информации што точно се случи во Нови Сад? Može, mislim, hvala na saučešću. Ovo je stvarno jedna velika tragedija u zemlji. Nekako nas je u posljednjih par godina zaređalo, evo, od one škole braće Ribnikar, Sad, prethodno bio i neki helikopter i sve. Dešavaju se tragedije ne samo kod nas, nego već u cijelom regionu, ali o tome ćemo popričati. Šta su potencijalni uzroci i razlozi. Ono što se desilo u Novom Sadu ima tri, ovo su samo pretpostavke dok se ne završi konačan proces istraživanja od strane nadležnih organa, mi samo možemo kažemo pretpostavke na osnovu nekih iskustva. Ono što je se desilo, to su tri potencijalna problema koji su prouzrokovali pad nastrešnice. Prvi problem je što je nastrešnica koja postoji preopterećena dodatnom konstrukcijom, dodatnim opterećenjima, znači došlo do toga da je na postojeću konstrukciju neko postavio određene elemente fasade, estetike, krova, staklenog krova i ostalo što je opteretilo. U procesu izrade neke dokumentacije, kada se rade konstrukcije, inženjer uvek predimenzioniše projekat. Znači, on pretpostavi da će na nekom objektu stajati i kiša, i sneg, i vetar, i neki elementi, i on predimenzioniše. Očigledno da je ovde došlo do dodatnog opterećenja koje je nadmašilo i predimenzionisano pretpostavku projektanta. To je jedan razlog. Drugi razlog je što su prilikom rekonstrukcije krova verovatno presečene zatege koje su nosile. Ovo je viseća konstrukcija, ovo nije konstrukcija koja je oslonjena stubovima i nije konstrukcija koja je oslonjena 100% na postupak grede, nego su postojale zatege koje su nosile tu konstrukciju. Kada je rađen krov, verovatno su to zatege sklonjene i sečene i ako pogledate snimke sa kamera, vidjet ćete trenutak kada gore u vrhu krova dolazi do pucanja, tačno se vidi prašina. Te zatege su pukle, iz kog razloga tačno utvrdit će se i ono što je treća pretpostavka da je bio uzrok, o čemu se malo priča, to je da je sa unutrašnje strane objekta urađena terasa, estetska terasa za funkcionisanje, pretpostavljam, gledanje, šetnju i sve, i verovatno je oslonjena kroz istu gredu kroz koju je oslonjena i nastrešnica. Znači, bušenjem te grede, postavljanjem ankera da nose terasu, neko je verovatno oštetio i te ankere koje su nosili tu nastrešnicu s polja i došlo je do tog pucanja. Kažem, to su pretpostavke, postupak će pokaže šta je tačno, ali otprilike prema mom iskustvu to su tri elementa, odnosno tri stvari koje su utjecale na padanje na... Ги споменавте архитектонските моменти или грешки кои што се направени во процесот. Меѓутоа, зошто обично се случуваат такви грешки или зошто се прават работи кои што се надвор од архитектонските планови во вакви случаи? Например, зборувавме пред малку дека вакви несреќи сме гледале во земјите од третиот свет обично, така наречени земји од третиот свет. Меѓутоа, дали можеме да кажеме дека тие грешки архитектонски кои што се направени се резултат на земји со висока корупција и мала објективна контрола? Tako je. Ovde šta se dešava? Mi ovde imamo situaciju gde su došle određene izjave da konstrukcija nije bila, da nastrešnica nije bila deo rekonstrukcije, da je to nije planirano da se radi, da je objekat star i sve. U suštini, kakav god da je objekat, on je morao da prođe određene tehničke analize i procene pre toga. Te procene su verovatno preskočene. Upravo je to problem možda korupcije, možda uticaja nekih viših instanci, možda pritisci. Takođe, u takvim slučajevima, i ako postoji ispravna dokumentacija, opet neko dođe i kaže ajde uradite još tu terasu kad je već radimo, i to su sve situacije u kojima dolazi do toga. Znači, osnova, pogotovo u građevini. Građevina je inače struka koja generiše negdje oko 70% svetskog otpada, što automatski govori koliko je ona velika i koliko je njoj podređeno sve. I u građevini mora da bude, pogotovo što u građevini dolazi do masovnih nesreća. Građevina nije nešto što prouzrokuje u autu dva slučaja ili tri, nego evo vidimo i sad, vidimo i neke druge slučajeve. Tu mora da bude uključena stručna javnost sa isključenom korupcijom. To izgleda se kod nas sve više dešava da se ne isključuje korupcija i da se to dešava
kao i u zemljama trećeg sveta. Struka na prvom mestu, a onda sve ostalo. Зборувавме пред малку и во неврзаниот разговор дека и во процесот на истрага според вас се направени некои елементи на грешка, предпоставувам од желба некој прв да даде изјава, па некој да даде премногу или премалку информации. Кои се тие моменти на... Imali smo ovdje dve situacije. Prva situacija u procesu istražnom, znači u ovakvim situacijama kada dođe do ovakvih nesreća, ono što je prvi korak, to je momentalno privođenje i stavljanje u pritvor svih odgovornih u cijelom nizu. To su od investitora, odgovornog izvođača, nadzornog organa, inspekcije, projektanta. Tu imamo više projektanata, tu nije samo jedan projektant, imamo projektanta za arhitekturu, imamo projektanta za konstrukciju, sve do izvođača radova i šefova gradilišta i obezbeđenja. To je prvi korak koji mora se momentalno raditi, zato što sve ostalo dovodi do mogućnosti zamjene projektne dokumentacije. Drugi korak koji se u istom tom periodu radi je zaplena kompletne dokumentacije. Dokumentacije imamo u fizičkom smislu, oštampana koja se nalazi na gradilištu ili u objektu investitora i izvođača radova. Druga dokumentacija je elektronska dokumentacija koja se nalazi na portalima Republike Srbije, to je konkretno portal CEOP, gdje se nalazi sva projektna dokumentacija. To je sve moralo da bude bukvalno paralelno sa procesom oslobađanja, odnosno spašavanja ljudi, mora da ide i proces privođenja ljudi i sakupljanja dokumentacije. Čim se to preskoči u nekom periodu, 2, 3, 4 dana, to sve može da se manipuliše, skloni i promeni. Sa druge strane, imali smo izjave nekih bitnih ljudi u Srbiji, predsjednika Srbije, ministri i sve. U ovakvim procedurama izjave treba da idu od strane 3 osobe. Prva osoba je iz hitne pomoći, koja po nekom automatizmu govori šta je potrebno da se ljudi zbrinu, krvne grupe, možda smešteni kapaciteti, pomoć u medicinskim sredstvima. Druga osoba koja treba da izjavu je osoba koja brine tamo o spašavanju, znači neki predstavnik spasilačke službe, koji treba da oslobodi prostor, da obezbedi pristup takvom jednom događaju. I treća osoba je stručna osoba, znači neki inženjer, da li je to šef gradilišta, da li je to neka nezavisna kuća, davni organ, koji treba da ukaže na to šta je se potencijalno desilo. Sve ostalo može da utiče na istragu. Mi smo recimo imali situaciju da su neki naši funkcioneri i političari davali izjave da nadstrešnica nije bila deo projektne dokumentacije i nije bila deo rekonstrukcije. Ako je to tačno, a neko je to ipak rekonstruisao, znači da je problem. A ako to nije tačno, a vi iznosite takve izjave, znači da vi utičete na tok istrage. I onda političari bukvalno treba da nauče da se od takvih procesa sklone i da prepuste struku dok se stvari ne iskristališu. Дали може да се спречи ваквиот настан и како? Pa može da se spreči upravo ono što smo pričali. Prosto mi moramo shvatiti da građevina u takvim postupcima nije proces gde se može uticati mimo projektne dokumentacije. Projektna dokumentacija je ključna stvar i ono što ja sam rekao kada se radi, možda sam spomenuo, kada se radi projektna dokumentacija, nezavisno je da li je taj objekat, konkretno pričamo o nadstrešnici, bio deo projektne dokumentacije ili nije, on je deo objekta. Mora da prođe projektnu dokumentaciju. Mi u Srbiji imamo više sistema provere. I to tako mora da funkcioniše, ali očigledno da se ne propusti. Prvi sistem je izrada projektne dokumentacije. Drugi sistem je davanje dozvole za realizaciju tih radova, znači to je druga institucija koja radi. I treće je izvođenje radova. Nadzorni organ sve to prati. Kod nas je, nažalost, najčešće nastaje problem u izvođenju radova. Jer tu onda ljudi preuzimaju određene pritiske, želje, namere i menjaju nesvesno ono što je u prethodna 2 procesa odobreno. Tako da može da se spreči, građevina nije mesto za igru, nažalost kod nas se to sve više dešava i evo mi u Srbiji u posljednjih nekoliko mjeseci ili godinu imamo sada tu nadstrešnicu, imali smo pad fasade u Beogradu, imali smo urušavanje zgrade, imamo naprsline u objektu izvršnog veća, imamo u Beogradu onu jednu zgradu što je se obrušila. To je sve dokaz da u izvođenju dolazi i u prethodnim procesima, ali i u izvođenju dolazi dosta do propusta. Вакви слични ситуации можевме да видиме и во регионот, во Босна и Херцеговина, каменоломот кој што исто така е резултат на корупција и човечки фактор. Во Македонија имаше модуларна болница која што се запали и загина 14 луѓе. Земјотресот во Турција покажа колку архитектурата и градежништвото е важна работа и треба се почитува. Како имали начин се тоа да се спречи или барем да се намалат ваквиот вид на катастрофи во регионот и зошто нам не се случува тоа? Pa, mi smo nekada imali određene standarde po kojima smo projektovali objekte i sve to. Recimo, konkretno taj objekat, ako se ne varam, kroz ovu analizu ovih par dana,
u Novom Sadu je trebao da trpi do 9 stepeni Richterove skale zemljotresa, što je jedna ozbiljna skala u zemljotresima, pogotovo za Vojvodinu koja je relativno mirna i ravna. Znači, taj objekat je bio dobro nekada projektovan. Ono što je način da se spreči postoji više od zakonskih do nekih proceduralnih. Konkretno, recimo, mi sad imamo otvoreni Balkan koji se propagira i razvija u našem regionu. Imamo razmenu snage, razmenu radne snage, razmenu inženjera, struke i ostalo. Možda treba da postoji neki zakon na nivou otvorenog Balkana, da neko ko je došao iz Makedonije ili iz Bosne u Srbiju da radi, on nosi posljedice i u svojoj zemlji, a ne samo u našoj. Jer mi u otvorenom Balkanu sad napravi se neki propust, čovjek ode ili čovjek iz Srbije koji je bio u Makedoniji dođe u Srbiju i skloni se od procesa gonjenja. Znači, moraju da ljudi shvate da to što je otvoreni Balkan, što menjamo radnu snagu, da se podleže zakonu na nivou regiona. Druga stvar, da se spreči podhitno te potencijalne korupcije i treće, se pojačuju mere kontrole. Recimo, nekada je bila neka nezvanična praksa kod starijih inženjera u nekadašnjoj našoj, što se kaže, zajedničkoj zemlji, da ljudi kada urade projektnu dokumentaciju daju nezavisnoj kući da ponovo proveri dokumentaciju. I to je onda dvostruka provjera dokumentacije, da se angažuje neka nezavisna revizorska kuća, odnosno kontrolna kuća projektantska, koja to uzme i proveri. Znači, da se možda pojača ta provjera dokumentacije, da se uvede neki zakon o posljedicama koje nose svi na nivou regiona, jer smo mi sada otvoreni Balkan, i da se više obrati pažnja na proces izvođenja. Srbija ima jako malo inspektora. Mi imamo toliko inspektora da ne možemo da pokrijemo sva gradilišta. Srbija je trenutno jedna od zemalja sa najvišom ekspanzijom u gradnji. A mi nemamo toliko stručnih ljudi koji mogu da prate sa strane inspektorata te sve probleme koji se dešavaju.